Jer ćete opet da dovodite Nebojšu Stefanovića, u kakvim se odnosima sa njim? Kako se to slučajno Aleksandru Jovičiću u kući ispod kreveta nađe 300.000 evra? Gospodine Milojičiću, tetki stan od 300.000 evra. Tebi dozvolio da snimaš live? A? Šta je Za koga snimaš live? Snima moj telefon i ne možeš ti da ovde da se... Može da snima. Može da snima. Može da snima. Može da snima, ovo je moj telefon. Neće da izađe napolje. Ne može da snima. Može da snima. Može da snima. Može da snima. Ja snimam live. Ja ću da snimam. Zato što ste ugasili sve medije. Zato što ste ugasili sve medije. Ne možeš ti da otimaš moj telefon. Evo, poštovani građani Srbije, da vidite kako se ponašaju. Ovaj koji je bio u SPS-u, pa je iz SPS-a bio kod Dinkića, pa je onda podržavao Demokratsku stranku. Otima ljudima telefon. Uzimam vam reč i molim vas napustite salu. Poštovani predsjedniče Skupštine, ne mogu da napustim salu zato što me niste dali da govorim. Zbog čega ste vi nervozni? Evo, poštovani građani, predsjednik opštine Smederevska Palanka. Predsjednik opštine Smederevska Palanka. Evo, predsjednik opštine Smederevska Palanka. Neno, izvoli. Evo, obezbeđenje želi da me udali iz sale. Poštovani prijatelji, evo, predsjednik opštine, narodni poslanik, pogledajte kako se ljudi ponašaju. Pogledajte kako se ljudi ponašaju. Pogledajte, molim vas. Nisu mi dali da završim svoj govor. Pogledajte, molim vas.